akina ari umunyabyahakazi. Teresa Mendoza byamugize icyamamare ku isi kubera seri yakinnye yitwa Telemundo La Reina del Sur cyangwa Umwamikazi w'Amajyepfo. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Kate del Castillo. Muri aka kanya tugiye kureba hamwe amateka bya Teresa Mendoza wakinnye La Reina del Sur, wakinnye story y'ikihebekazi cyabayeho ku isi cyarazengereje abantu, Teresa Mendoza. Ubundi uyu mugore ni muntu ki? Del Castillo cyangwa Tessa, abenshi bakunze no kumwita Mama Bidudu, ni umukobwa wa Kate Tirilo Graham, umunyabigwi muri sinema mu gihugu cya Mexique. Del Castillo cyangwa Tessa mwite Teresa afite barumuna be babiri, umunyamakuru Veronica Del Castillo na musaza we Ponciano. Mu buryo bumwe umwuga wa Teresa Mendoza awuhuza na rwiyemezamirimo, producer no gukina amafilimi. Umuhate afite niwo utuma yinjiza amafaranga menshi atagira ingano. Ku myaka ya 19, Del Castillo Teresa Mendoza abenshi bamwita ngo ni Mama Bidudu. Yamenyekanye cyane kubera uruhare runini muri telenovela Muchachitas mu mwaka w'1991. Yakomeje gukina filimi muri Amerika y'Amajyepfo, akina filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Muri filimi yagiye gukina zigiye zitandukanye harimo nk'izitwa American Visa, Under the Same Moon, agukinira Julia yitwa Elena, agukinira Bad Guys yitwa Zena, agukinira Down for Life yitwa Esther, agukinira Without Men, agukinira The Book of Life, agukinira The 32, adukinira El Chicano, agukinira yitwa All About Nina, agukinira yitwa Bad Boy for Life, agukinira Casa Grandes Movies. Nabwo yaje gukina filimi yaciye ibintu ku isi, yakunzwe n'abantu benshi batari bake kuva kuri season ya mbere kugera kuri season ya 3, La Reina del Sur cyangwa Queen of Love. Iyi filimi yamamaye cyane ku isi kubera uburyo yayagitinze, byatumye gihabwa n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. No te pierdas el estreno exclusivo de la nueva temporada de La Reina del Sur, protagonizada por la gran Kate. Hamagara Gustave, wakoze kureba iki kiganiro, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Chao chao. Justicia. Lo que se nos viene está duro. La Reina del Sur, martes 18 de octubre, 9/8 Centro, por Telemundo.